Alright, bara kabisa deka chia butukire gaigo monchomo tende deka emeronge to tunaisa igure nsemo ya bono mambe chinza cha Afrika ya mocha tubade deka emeronge bire naisa na bire korga chinza bire chibono mambe ne bine biro to kumanyali ile chinguru manasa magazeti yeli tukoli ya lero na butambe kinege kosie kima kemuru buli Mominchori mimeye kemo gusikisi ya fam chibono butambe ngoro kwa du omonya kerogo nanje riga 002 umoga kasikofu mkuu senior doctor Professor Silvanos MAMIORO Kegwore 2022 Gyomo Sacha Niga 003 Lena Muranchina Maria asubuhi Salama tu ndio jogo gete sana by the way Nakuanga hivi Nakuanga hivi Hadi nakuanga hivyo umeanza juzi Nimeta soro jira gini sawa tu bado Lena Mbiole Biade Lena Biade mwaka Mbiole ndevu yangi narire kurumambi ngoba buye bunenja ndugurugera tole ndugurugera kwamburinga agoryo kobambu yole koroko no tindi buyenja nembwate ta moje ja korosibon jikobwenera anyway umocho motera likobokuwa nembwate gazeti ya Taifa leo itariki 15 na istumutinyi okane umwaka w'ikiri 2022 nebere lituko lya Jumatatu men crash Monday tariki 15 na istumumbwate gazeti ya The Daily Nation mwanchumo tkerali na moja kwa moja kwa manganare asa headline ya gazeti ya The Daily Nation mwaziri wabole ndiboime Dr. Fred Matiangini kwa tabiri na yariganire kabisa asobo chori bora kolekana somwa koyo abona ruetu mu barubo binto babire bakweriganira sobira byo kubeko bolendi asa county anene mono chiri chikorolekana na chibwati bolendi na boigo kwa ine kebuna obo chori obombo chikobo bubu asioku na endembo chieko ba bolendire kabisa abo the same time Matiangi abire kagotebana okogosarira gunkora na kiro kende buna babire batari gochiana no mokonyi bo murai wense ya Kenya na babwatani baye because tuigule bako mochigwa especially Dr. Karanja Kibicho garo mu PS ase wizara yobolendi bwime babire bako mochiguna babire bako chanda omorengo lyo komoko boko musike William Ruto akara kwanza yes akara ko boli guna murai sagosoka kurubora because muna musike uhuru akurubora ina barabunga soka bali makoboli now what happens after that yagote babarabunga criminals bachikuwa bwana na Ruto kagochiko sobo kambimba chiko koraki mbachikoba persecuted go semba chake ko kubwatikwa hata mbara akora mamuchando umubaire no monene kwense ko ikabaye kare lakini mwaziri Fred Matiang'i kwa lingo tebale naende asakonya liba gaza serikali uchigocha bado bakole mirimo ase atafanya kazi tu ndiba amesema okay roboti unasepejia ya ikomi na ikomi na limoja gazeti ya The Daily Nation mwanchumo tegale mngana na mange aregabo kubwatikana na preparedness yobo chorio bonene bora kolekane asomwa koyo na ndana kwanda tete igoro ya miguna na bako somoro roboti uru mumanye tebuna miguna ya beire egasie nane kumuira ni Kenya agotebe karatari mo Kenya abandi batewe no mo Kenya ono ntomanye ti where are we so miguna atari gocha Kenya singin chatari mo Kenya gozea singin chibi ndago kwana asingin chibi ndago kwana ne bindaga kwana so isoko toka miguna atari gocha Kenya singin chibi ndago kwana mungu na rokoro kwa Mominchori na era na Kenya. Sasa sijui serikali iliongelea Mominchori by the way I expected you kwanere anyway sisemi kitu as a headline gazeti ya Taifa leo mbinu za Uhuru kukomboa mlima murawizi ya Kenya musikia Uhuru Muigai Kenyatta bono niga chakiri koligia chimbinu chinya chuko chikone kinga nkobaru munyangonga sorogongo rwa Mount Kenya na gutiringira nse kigima ekiama kia UDA aiga bono baringete konyora ebirogo 53 byobo gavana obo women rep na boigo obo bunge neye nige gotebekanga ne mbinu yo murai bwense ya Kenya musikia Uhuru Muigai Kenyatta gochigotwara chinguru bado ase serikali ya Raila Odinga onyeka gochigwanjiru korose serikali iyo tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka wa serikali kego chakobe ya Raila Odinga because Raila Odinga nero govai yes egendongo gotelinga Uhuru Kenyatta gochikonyara chinguru abaraya bawo chikori ukorwa sorongura Mount Kenya igo bakori gwetere tikiti ye chama ya Jubilee na Uhuru Kenyatta nero murai weke ya Jubilee so igo Uhuru Kenyatta nachigotwara chinguru chuko kwana ya serikali ya Raila Odinga wetera ababunge bae na abagavana bae na abagwomen rep bae okwana raihomo mwanchumo tegereri yakero go somoro boti rora page ya kane ye gazeti ya The Daily Nation korore bagotebana
In fact headline yarenge lonely at the top. They are at the top no musike Uhuru Kenyatta na aligetie kumurigiria abafuasi musikira ilo Odinga kurwasi chense mu Mount Kenya. Yes. Kolengana no roboti rwabeiriro kurwe gwagaiga abaraia abange baringa basani baye including Justin Muturi. Yes. Justin Muturi babere basani no musike Uhuru Kenyatta for the last 30 years. Alikuwa mbunge wa Siakago wakati mmoja Justin Muturi. Mbunge yani mo speaker we National Assembly. Abantu abange kurwa Mount Kenya banganyira wakire ko moko boko musike William Ruto, especially kero musike William Ruto ba mochanete no musike Uhuru Kenyatta. Bona bagotabana kirende gocha koba naende bono nigaga ne TV roge biemerongo more than 50 seats elibadi kutuara chinguru. At the same time UDA nerongo tebere gebwate 165 yes seats yere shona chirachona ki namba chekwa roseria chinguru kabisa karabara rosia serikali. Oroboti urugoronga ngakio murai wense ya Kenya musike Uhuru Mugai Kenyatta alengete guchia konyora chinguru mwana wa serikali ya Raila Odinga nyaka guchiko yerosia na oroboti rora sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo. At the same time asepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo oroboti ndoro igoronga ngaki umubungo mochole Isaac Mwaura bono ancheranete amachibu igoro ya obocholi bwa bolia bwa mjujo bwa UDA Ruaruiru county ya Kiambu asebono abuetu na Simon Kingara. At the same time mugaga nindoche Francis Atwoli agotebanga goikaraila Odinga amobwe William Ruto asobo choli bwa taretis William Ruto takoba morai Kenya. Kumbuka akisema kateni meat kata meat. Lakini siasa nini? Siasa tarehe 9 usubuhi. Naye Ruto akarudi akasema huyu mzee wa minyororo ajua siasa utabetia molemerelia siasa ni nchafu. Lakini mwate baturi ili ni utabiri yako kora gusi no bombojo utabiri yako tapiri iswali luma tena Raila nili igonero Raila nili mara mingi mo Atwoli yosoki rako tabana amini maneno yangu mimi ninakuwa nabii wa siasa nabii akarume bweka na yebi ntata bere kuruma gabia chire koba agataba for example Ruto no yonde mbali na Uhuru mbali ko chikokole byamu ma bono jada igongo bono banyora nyora ko be anyway bani siasa by the way watindire kwa kona igoro yo mu waziri wo bulendi bwa ime daktari Fred Okengo Matiang'i oroboti ruwa yendora sipiche gatati gazeti ya Taifa Leo bona gotebanga emeroberi yonsi ya rosi we yogo chikone kingobo chori bu mwako yo gochikoba obotereru kegima na ende nigatebire nga nigari tayari guchikoenda nemirimo yae onye serikali kegocha serikali yegocha kegochiko mwali baga achikobo mu waziri bado atafanya kazi pasafi atafanya kazi ya monene bwensa moire monene bwensa that time oyo chikocha urule by the way some of the nananga wategara roboti rwaye zabateba some of the police officers ba very trained mbali very intelligent kabisa bali yotanyare ko kumanya bongaini bwabo bayiro bongaini bwa igoro sana abande bono ba train wame undertake training yao under the sea bomba manye tena umobisa kara achense ase kone kurukone ndeyonsi now they know how to defend Kenya. Kweli. Page ya kabiri ya gazeti ya The Daily Nation twabwate Pasaka ya chagetari tukore Juma bantu babege nibe dini yege Kristo batarite mesaraba chipara goeta kuashiria Pasaka ambayo ilikuwa kifo cha Yesu abantu bakabambua aya kiwakolete na Pastor Peter Mani Rogers Nyaneti mlikuwa pande gani? Sisi tulikuwa kanisa. Omani yeye niliona akimaliza crusade kule Keroka. Okay, let me say this as ayenga ikwali. Kanisa yege Adventista ndorigo we don't ndoriko enda para twa korobu na babege ni bege for example Catholics. Ndotogo ende kanisa kawaida. Yes. Huduma yetu inakuwa kawaida. Okay. Pasaka tumaendene liyo gosibania magoro. Okay. Na kukula mwili wa Bwana. Katrina bege ni mnabotambe abege ni be magoro nara makongozi bya urayama miro bagyoja gusi agono jago siyo ngara mamioro azuru bwira bakoriye girainga that is the aim nyasara ndete tutu arubwanjani and to get down to earth
asomo bweka nago magoro agia magoro nayo ngakibona akigochaka gozi you know sometimes mukora mutumane rochaka lyo lyale yake kyabuzo aje kangamura na koma tabambi ne pasaka because inatangazo igokwa rosi rugora no chiso kisichi no abantu bani bali bako kanyanga ne pasaka kali tiganjuzi biko magoro sasa ikiwa hivyo hatuna budi anyway kuosha tutaosha ukola mere kubeka muri gloves Bono. haya okay dogo sivani bo kabisa ukimaliza unaenda unanawa basi lakini kwa sivi ngole aliyo kumbaja mungu ni viche Roma zeje ono dama gora kwanza kutoita gakuruta anyway Rodoro pese pechi akarenga pechi akapata ya gazeti ya The Daily Nation ekera abantu barenge kuchengera umuyogo yo Easter soko bogori mesaraba kubamba abandi barenge baruberuete bakabamba mesaraba bakaina kigu abandi bachiete chibichi kwegoke sasa sijui kujifurahisha na yani Mombasa ingiliana watu wako bichi hapa pembezoni mwa Lake Victoria kifo cha Yesu kinakufurahisha na nini wewe bana lakini nazo obokire rero gabogete obokire bandi tuchenge kabisa mwana Yesu obokire kai mwana Nyasaye Yesu obokire wangu ara wati urase page ya kabere ya gazeti ya The Daily Nation asepechi ya kana ya gazeti ya Taifa Leo omo governor bwe county ya Migori Zakar Okotho bado ubwatu neki kashfa kinyinge sana wikira bono utigaire kwibugiryo bukano bweka alama ya chama chake nini si wikira magalia bwate umingo magana BDP ubokano the people's democratic party kisi juzi kisi juzi ngakiare kubugyo bokano ngakiara nyare kubugyo bokano na inde banarete nyatiti otigaire bweka otigaire bweka kumanyete abantu mbale na iwete bagocha kurwanerera lakini let me ask you ODM nene mona se orogongo rwa Luo Nyanza yairire emeli sana ko to bana nda ko moko bako the deputy president Dr. William Ruto akatema ko kano kabisa ko tema bwati ko kano mbubugeti mbubugeti ale ko liba mumbinya babugi kesi imeisha kweli bado inaendelea chikashfa bwati ni chinyinge so far na kiwa mara ile akona ya corruption pia yes kwa roja na leta tu gaiga nenda karua kaminyokigwa uchinsemo chekisumora boto no rase pechi akane gazeti ya Taifa Leo peji ya gatano ya gazeti ya Daily Nation Justin Muturi mbunge omo speaker bwe bunge na yense ya Kenya juzi walikuwa na kikao bungeni omo women rep county ya Wajir Fatuma Gedi alileta ushahidi na briefcase mzima ngaga mukireti mu speaker egunia bogore akaleta ushahidi lakini cha kushangaza speaker mimi nilifuatilia kidogo tu speaker Justin Muturi tamwatiri bako musubati Fatuma Gedi IRS akama table it Bega buna kere igai. No. Mr. Speaker teri ko nyalika nambe kente boye ntuntara ntoki. Eventually ikuelezea. Ndabeke lakini to some extent Fatuma Gedi na what the right. Ekera ono ara table. Etoke mbamanye tingi tukia table. Na ende bako motenda ja ikueleza. Kosa ninje chinoti chia no medodu nko chinoti chia na sai. So ko manyangi ndige. Explain. Abantu mbale mwe baba chi profession chingao bwana ndako yes so we kairese in other words bwana Muturi ametoka kuelezea kata bana bajumbe bali bako Azimio la Umoja akata muntu yo bwana gatata geteto kuane ente kase njaro chengo chikwa katole Ruto na unajua aliingia kwa mrengo wa Ruto sasa anasema anajidefend anasema anatari siasa chia garete in fact ikakota evidences chia leta tuko sebunge chia lenge tuko destroy Ruto politically naendo sakurigereria the Speaker of the National Assembly tari gocha gwanja gende kebe discuss dia singencho noyo muwa watani ba William Ruto ekegera ere ne kiama gya DP basoire me yo momo bwa Kenya kwanza lakini bono ga asepechi ya gatano ya gazeti ya Taifa Leo umuchando noro Justin Muturi igo bono akali kwamire lunga tabwera tiko batara qualify kwa bomo raiwe kiama gya DP at the same time what about you no asepechi ya gatano bagatawana Justin Muturi hakuwa amekaa kwa chama ya DP for 1 year. Yes, according to the constitution yake amekyo. Yes. Sasa anaweza tolewa unajua. Na bakurusi wako gwatekana naende procedure Steve gatigwe na bakurusi lakini naende bono
sijui itaenda Atari kigio kadu ngene kigia dipiki atebire ntwe abugate birangero byo kubwatana na William Ruto yes. Wase morengo onde bwese so yo kero kende barate bankwirusi barororo na inde bomuro burai keme kia dipinga gitigaro tako ege magia dipina boge gotigara ngokere tombura nere une pati no nge gotigara sobo bomo bwa Kenya kwanza that's what I mean shatoke tako ishato at the same time asepeche gatano roboti ndoro ko ase county ya Nyandarua ikora wana Francis Kimemia bono ekemina no kera chikobege kongu sana nyuma iyo mungwano bete na mbaibere kwa iwe tikiti ya UDA umanyakaine bona mungwano yakoro kwa daktari Badirisha Kiarie bono nero irwe etikiti ya UDA gocha gokinana na Francis Kimemia gatia barwaniri bande bokero kibo governor me county ya Nyandarua ekero togoskabosio ase epechi ya kalenga epechi ya gatano gatoto gazeti ya Taifa leo lena negento kyuko 10 sana by the way egento kyuko 10 sana emebere y'abantu chimikianda gotoka imeyense ya Ukraine anene mono ase abanajeshi ba ense ya Russia babere bakorolekana ye minetinga abantu uniko babere bagoitwa masasi asingencho yogotama kerokende gotamira sarunge bakoligyo bomenyo obuya ribagotama bakwa masasi emebere chimikianda ne menge sana mingi I wish otangia family yonsi y'abantu sita yakweta kamwana katigalete naga keke imyaka 3 very very serious Kenya saa so na at the same time Quran says ya Sudan Southern Sudan umura ibwense yo Salva Kiir bono koranga na baba se uchia konyora omoese kero morembero basuchi kutoka nyuma yokubo yokoleta ebikosi biri bya biko murwani amo na kuboburukana n'abanajeshi na baruko baama muraka makemake asinga chokoleta morembe meyense yo okwana rigoro ya mangana nyama kweli rigo Kenya chinsemo cha notice tane bantu bagenderate gukwa in fact bagota bana yabaire bono it's hell timatina ki heri ntianam notistan igoro yenchara actually not chideka ngechetire na ngukwana nangi igoro ya safari kumura bale tiri murubiri wakana tiri bonga for food so actually umunchu mutegarali no murigeri ya sensemeli ya Facebook abantu imeya notistan Kenya babwate ncharembe kubwateka no murakero monene naboko bata star 126# elinde nayo akane gwetera bonga points na barabanya wale ndagira bakolie ekero se kurigeri ga abangina bara jamani batete gosiria magimabo mbabwa tuma tikende bono ga umunyakiro abana siasa babaito bonongi batari ko my question eli swali ni ane na mandiri esokoro na kibatari go chieroro rorende baru none chindagira because abantu aba honestly ngo chikoirudu bari chi ballot papers and roraya chinga kichopo cha papers zitafika kuna another thing as much as ile nchindari go swana na ababunge unabona mbunge wajir women rep Fatuma Gedi instead yokora agenda sama kana grand grabbers tali kora leto muswada se bunge endagirira iruwa notistan because migonde ne chikoli mubono yakorwanira eri land grabbing yari atirete lakini komwabereria kataba nimbo to busa ne cherera igari kora rezi ntu ne account wao kwenchara si yeye peke yake huko kuna wabunge wengi lakini endelea ne voko tali kora jagiriki angeanzia na hii anyway epeti ya karenge ya gatano na gatatu ya gazeti ya The Daily Nation musike William Ruto na babu gato monto bwa aro monto bwa stress kwa opachori bwa muchuje bokorwa sachi nsemo au chia Kenya na abantu abange bakabwa bagota banamba buwete lakini abantu abao bakararigwa ko baba for example monto naro nyolete chikura 71,152 akoro kwa Jonathan B yes lakini tachie tikoya kukerogeke how na ronyo lete 4,000 tachie tikoya wote wanataka sasa wanataka waya gulibaga again take bwekani abana mbakora matema class 8 abana mbale batagetia max 400 lakini barangiri national schools abana mbaro bagetia max 400 batarangiri national schools yani sababu ninga in fact batarangiri school wende abana mbaro ngabali banyo hata max less 400 lakini batemete bagaikia 350 and above nga amazingira bale kokota galenga makongu anyway niwe ni Kenya ndende obachori bubwa muchujo ndo chinsa cyarira lakini yantebena obachori bubwa muchujo bwe kema kia ODM kia UDA yes ase chisaka saka tia bete abantu bakaruwa kama mesoya ODM sana
umuntu otorobana ejudi yare kwa ODM tali kebe so inaonyesha. Asante kwa kunitetea. So watafanya maambianga kati temba chako muiroro bwo bachore bwo muchujo sinse monchire chita kolekanete. Yes. Kuna pahali hata hapa Kisii haiwezi kufanyika na haiendi kurudiwa by the way. Ngomba wajitigiti akotebekana chi interview nje akole tu. Hawaendi kurudia. Warudia sangapi? Time kwisha. Peji ya 11 mongo linda to ile gazeti ya Taifa Leo. Nation. Ya Taifa Leo. Ndio. Kalonzo Musyoka. Steven Kalonzo Musyoka. Senior counsel yule. The party leader. Vice president. Yes, and the party leader Wiper. Round yembara muruka watermelon. Igata bataiga. Onye lazima umuntu gochiko bomukonyi bumurayibwense omukonyi bumusikirela Odinga aruguru Mount Kenya. Then basi hata mimi ni Mkikuyu. Nabate ngona manyite. Lakini by the way in short Kalonzo Musyoka gotebanga engana yo gotebanga amangana tribals munga goseko ikomo deputy president yero nse mogete haiwezekani. Ikitali ngento kibwate buli tomono. Atali mangana yo bogesa kubwana. Hii ni mambo ya strategy. Mimi strategy ndio lakini hii ni strategy. Lakini sikiza. Kora tigaye. Okay, oje ndali bogesa ku. Ngiyeko gara. Mai to bogesa ku bogocha imega. Igesa ku ikamwe organize mweba. Ni namba Central gara kene kwebanga. Yebangira of course. That's why bangu batagiri. Wanero because igata voters ya banga. That is it. Ukwebanga kwabo. Lakini anakibono ngo gobole rina naki. Bono gaki. Banaye. No bwate kwerendo. Otegete deputy. Yes. Unachukua ni strategy irako ruase chikura jire chinyinge. Ochiko chinyora. Pawa msichana mrembo hapa. Mwingine si mrembo unachagua nani? Bas. Uyo nama ita mangana msichana mrembo. Kwale kongori. Mimi sioni makosa yote. Raila isaba tana atake to running mate kwa Mount Kenya. Sioni makosa kwa sababu obviously Mount Kenya ne bwata voters ya bangi naende naga ne chikura kurwa. Na kieko rekurwanero. As we speak. Komiti y'abantu batano nja chole tu. Yes. Ichikomo chole Raila. Running mate yae. Lakini Kalonzo anataka nini shua? Kimaoni watu wengi sana wamempigia upatu Peter Kenneth. Acha tusubiri tuone. Lakini ndo mugusiga atebeta nyamange yakora bokumake ari kurushegesa kwekekeke kwisha maneno. Ngai baguru. Yesa kwekengireki. Yesa kwekeke. Yesa kwekengireki. Yotikibwate chinamba chingi. Nkireki. In this case. Onyeno distance sokoro batari ega. Sinjarere barushegesa kwekeke. Anyway, tumasoro watake togarega sori gicho sori nagosori. Ega sori gicho sori nabagosori korwa ase Premier League ya Kenya. Timu ya Kakamega Homeboys yagendeta gukora bobe sana nyuma yo kuruma kariye gori ya mase ya timu ya Sofapaka ase egasero kelie ya Buhungu imeye county ya Kakamega. Timu ya Kenya Commercial Bank nero kayikore timu ya Kagose ega ikorwa ne timu ya Kariobangi Sharks chigori bera serigi na Liesagero ase egasero kelie ya Kasarani timu ya Bandari timu ya Bandari Karuama kaliye chigolibere asebere ne timu ya Nzoia Sugar segaserokelia ya Mbaraki ime yomochioli Mombasa. At the same time kurwa Michael timu ya Manchester United, the mighty Manchester yabo kiribona basemere kwaye nyuma yoko yikore timu ya Norwich City chigoli sato asebere ekero Cristiano Ronaldo anyonse chigoli chichonsi sato timu ya Arsenal na Tottenham kuira na nsekegima na kuora kibono na Manchester United yete kubeka ase namba ya kane ase chitimu chirinye chingaini chingaini ko chinkong chingaini sana ngongora nabere go kapes abu arombia mwago matana kwa tobombo chugete unte tario bombo lakini nasi ali uri bombo chungonya ko kya buri kwanyongana na lakini yamba jako chikimo to no mato kunyonga ingi kwanyongerera mambo bobeta yakonyo twende kwa dondo tudondoshe. Leo tunaingia Kasarani Nairobi. Kasarani Nairobi. Musibati naroko ku Kasarani. Kasarani. Yeyo musibati naroko ku Kasarani. Musibati araroko Kasarani. Sirani sio Kasarani. No mukungwa araroko Kasarani lakini takoro kwa Kasarani. Ndio kuna wanaume wanaweza kuwa Kisirani. Mbona unalalamika? Mimi silalamiki. Mbona unalalamika? Silalamiki. Unalalamika Kasarani mbona?
Anyway, wacha tuingie kasara Nairobi. By the way, muswati yomo, usomo sacho yomo by the way. Nyuma yo gutware girlfriend for some time, bagacha bagaita na kalus hope. Agacha kamanyoro muswati gete, omenyete bwa mwayebu bangete. Bagacha bakagamba bakaywanana. Wono mungwano lia kaenda kamenye bu muswati uli. Ekero musacho yakanywa muno muswati bono amete mwae ko ndoragira kabisa no ago bikoro tuya no asungete kirende n'ikigoti cyera no kirali bono muswati yakanyororo boti ngo mungwano naende gakakwa ndi town buya hakige kuba kabisa nga ombwate nibo gakwa igoro muswati oli bono nando chire ochakire gutwara abanyaruka banga Nechibesa ngo yegurusi chibeso muswati yokomo muswati itabwa akomo ojikorigeri chigali chinga muswati etanja mungwano yakabe bingwa iskalie bono muswati yakonyororo boti nga kai mungwano naende na bakale kore nginje kabire yokumanya makoro gogoche yomenyete gana ogocha okumubori nga kikai nani lero nga kyore nginche no mate ABCD igoro kwale ngina nyagete moisonde kwale ngina nyagete lero kole na nyagete akakana katamanga na itamaiti kumbe chibicha ko nyinchi yakiru cyakisiri otumira muswati otumira chipaparasi cyaye cyagire chibicha akachi akamoro kichibicha chiri ekera moro kichibicha chiri by the way umungwana uri agatureko umuntu usaka agatureko umuntu usanga second 30 akaira nigoro kamotebe ka kiswita ati yanengabire amana binabere ngokole bintebi nabere lingangu lakini bono ngabere uswati uri akamotebe iwezekani toka kwangu nenda karuga bono mungwana uri gajoga akingabira akamwaketega niba swati mbono tukola chitege kamus akamuzugume tege by the way mungwana uri gasoka mungwana uri gasoka ndakaira makamotebe ya bono lyo mbongeri buntu bwana ngandi otherwise bidinje nakugolera akarua konya roro mujado kajoje na boge tegete tukukikeli ngaki muswati tabati mabera ga lakini mabera ki umete sokoro aka aboli gokana onyo ndiyale ngabe tari musful at the first point ngarona bagota na kika akibwanjiranira bano kana akaba evidence bono itaberuza usabo kwabera nona baki umupira ngorari gyore abanda baki ababande barororo lakini kwenye mbara rosi agreement yo kunyomana mungwana yo alikuwa anajaribu bahati yake kule nje anajaribu huko basi mimi amepewa nafasi amepewa nafasi wewe iko yako bana yangu woseri kwale mimi na mimi tunamalizana tunamalizana bintu byango mako wange byange nyoma ya biro bingo mabano chibona chianga nitampa tu kerongi yaje tu utamwete mutade bindinje ngolete ndampa tu anyway sometimes nita kero muntu kuye banga boikeranu elinde hata usiseme achana nayo tu chali gaiga teke mugore jiza ibere cyabona mambia yatukorera bose tukorera umucyo mutegerere nyore gazeti ya Taifa leo bwimanya yo mana yanda manga senchera yobo ikerano anyorere yawe ya The Daily Nation togenda studio B onyora mangana maya senchera yobwenye agasarugisho saliki bagozo tukonyora agasarugisho saliki asante sana Lena ko smart sana asante inakubalika mambo yakibadilika yanabadilika kama nana nyasanya ko seseni rena tikanya sago seseni uyo nabwa to bombo tu lakini tikanya sago seseni kuna kusukaleka Drebo yaliniuliza swali kukuhusu lakini kwa kubola ndili swali ndio zinobwata lichivu uliza tu nobwata Drebo ni sawa tupatane baadaye na rairo borito asama gazeti aseritukolia rero